Narawato anao da? Vava narawato? Ato koa zay anao da manety famboleary toa koa mirahary toa fa mijerijery famboleantsika reto. Manakory ka famboleantsika reo ato ka? Koa, zahay nibe gn'ora. Nampiasa zahay famboleary tekniky. Nivano famboleanay. Namina toa voaro gny valala. Le namokatsy zahay anandrao. Mba irariany henany toy koa mba hanahakany koa mitaho avy. Kay, hondiky anareo nanao famboleara tekniky. Ka ino koa nahaharo famboleanareo amin'ny valala io? Laha vofoy koa gny valala nahare zahay mpiarakanjo reo niaraka ambohitragny. Ka lafa nanahaka an'igny amizay rehegny nanantso renay reo nanantso avo zahay ampiasa na IFVM. De iny amizay avy reo le tsy nandiny ela namono valala eo agny. De io amizay lafa tany maty any valala io fa tsy nirongatsy amy famboleanay atoy. De zay nahavokaranay koa. Valala manao akory koa mamotiky fambolea io? Io koa gny valala toa misy karazany roa koa. Valala tokotany, valala mena elatsy. Fa tena gny valala tokotany mandemako fambolea toa io. Ino koa atao amin'ny piasan'ny IFVM fa misy valala amitsika toy? Nataonay koa nikaiky zahay numéro 145 vers amindrozy agny. Io mahazo androzy nagnery tely, na telema, tsy misy drala loa io. Fa la avy rozy mamonjy tokoa, mamono andraho atoy. Sady io koa sady mbaka any tena manday santiony valala reo, hahaizany olo mpamono valala reo vany hoe toy valala mamono fambolea zao agny. Misaotra koa fa soa fa nahazo numéro vers 145 toy zahay ka. Sady lafa mahitaky valala ambeny avao koa zahay, de fa miantso any piasan'ny IFVM avao koa zahay soa. Mba hanjombana valala mipoitsy aminay ambany koa fa misaotra anao ka nao. Manday santion koa mba ho hitan'ny sefobe any. Akory abe! Akory! Sao koa fambolenareo ato zao. Fagnano raha be aroa zay, potiky ny valala eo, niditsy ambaibony aby valala reo iabiaby. Ka tsy misy ailagna azy. Koa henany zay koa entaninareo gn'olo an-tanà agny. Laha vo mahitaky valala tsy handiny ena rozy fa direct hamonjy piasa ny IFVM hanantso avo agny. Soa avy reo hamono valala eo, hamono atoy de tsy mamono famboleantsika. Ka halinonareo koa lafa mandeha agny manday santiony valala eo so haindrozy va hoe reto valala mamono fambolean'olo. Body! Roso e! Narawato vo! Salama e! Mandroso mipetraky sa? Faza mase. Sefo tsy diako toy fa manday tatsy taratasy raha famonom-balala toy sady manday santion koa aho mba hijerenareo ny rahanay le demandinay. Sasanao nao da nanday fitarainana toy amin'ny valala ambohitsy aminareo egny. De soa koa moa nanday santion toy ahafana hiomana amin'ny fitaovana sy fanafody mifanandrisa valala nandesinao toy. Misaotra sefo. Misaotra sefo fa angatadalatsy zay. Mboka se mandeha tseky moa fa misy numéro vert zay agny 145. Io ka ihy maimaimpoana tsy andova-dala io na merteny na i amy telema. De nareo koa soa koa zany nareo lafa mikaiky numéro io ambaraonareo soa hoe kijeja sa valala fatomily ambohitsy aminareo egny io na zay tanareo azy de toera misy azy no velaran-tany misy azy bevata sa kelikely de hoe magnavaratsy sa magnantimo. So avao sefo zay namenao numéro vert 145 iny efa tsy avy atoy zay miantso anareo avao amin'ny IFVM. Dala sefo. Rehefa veloma de azo misalasala manatona ny bureau-ny valala manerana ny Madagascar de bureau-ny fambolena sy fiompiana ary ny jono zay mariny anao. Bata sefo fa voarainay zao fa. La izy